Deutsch als Fremdsprache. Nemački kao strani jezik. Lektion 3. Lekcija 3. Personal pronomen. Lične zamjene. Lične zamjenice. Lične zamjenice u nominativu jednine i množine. Ich, ja. Du, ti. Er, on, sie, ona, es, ono. Wir, mi. Ihr, vi. Sie, oni. Sie, kao persiranje vi. Piše se velikim slovom S. Lične zamjenice su reči koje obično označavaju osobu koja nešto radi ili o kojoj se radi. Hilfsverben, pomoćni glagol. Pomoćni glagol. Pomoćni glagol sein ili glagol biti se gradi od imenice nomen ili uz pomoć prideva adjektiv. Ich bin, ja sam. Du bist, ti si. Er ist, on je. Sie ist, ona je. Es ist, ono je. Wir sind, mi smo. Ihr seid, vi ste. Sie sind, oni su. Sie sind, vi ste u kontekstu persiranja. Nepravilan je glagol. Neki primjer. Ich bin jung. Ja sam mlad. Du bist student. Ti si student. Er, sie, es ist höflich. On, ona je ljubazan, ljubazna. Wir sind Eltern. Mi smo roditelji. Ihr seid Geschwister. Vi ste brat i sestra. Sie sind höflich. Oni su ljubazni ili vi ste ljubazni, ako je u pitanju persiranje. Pomoćni glagoli. Pomoćni glagol haben ili glagol imati. Gradi se uz pomoć imenice nomen. Ich habe, ja imam. Du hast, ti imaš. Er hat, on ima. Sie hat, ona ima. Es hat, ono ima. Wir haben, mi imamo. Ihr habt, vi imate. Sie haben, oni imaju. Sie haben sa velikim S, vi imate persiranje. Također je nepravilan glagol i kao što je sein, da kažemo sličan, srodan u engleskom jeziku glagolu to be, glagolu biti, haben je jednak glagolu to have u engleskom, što također znači imati. Neki primjer. Ich habe Zeit. Ja imam vremena. Du hast Auto. Ti imaš auto. Er, sie, es hat Angst. Ona, on ili ona ima strah. Wir haben Kinder. Mi imamo decu. Ihr habt Glück. Vi imate sreće. Sie haben Zeit. Oni imaju vremena ili vi imate vremena ako je u pitanju persiranje. Pomoćni glagoli. Pomoćni glagol werden. Postati. Ich
werde, ja postajem. Du wirst, ti postaješ. Wird, on postaje. Sie wird, ona postaje. Es wird, ono postaje. Wir werden, mi postajemo. Ihr werdet, vi postajete. Sie werden, oni postaju ili vi postajete ukoliko je S veliko slovo, u pitanju je persiranje. Primer, es wird kalt, postaje hladno.